clear tu le ngai thatu zong zong te in zawain chibai ka buk chewa du sana sang ber ka hlan bok cheu ani ole tuntu ma chuan Mizoram department lian le poimo ber te jingami power and electricity department lama kanin sorbing dona piani changtu minister puai roading liana Hmalakna tam tak jingami a 3000 chau hi zoram mi puita hri tan ti in karon tar lang ve don ani department poimo tak mai kan ni tin mamo min phuruk saktu atel lowa kanom theilo na department ania chuti taka poimo ni si chu sarkar kalta ti khan an ngai tha em maya power leina man vaibel chetam tak ba an lut sia churingot po chu achangtu minister tan phurit tak atling ome kumsomni don power leina man bareng rengin kan nunga voinia chuan chung harsat na zong zong chu minister chak tak puai roading lian le chief minister Hmalakna in phuruk alonita a power leina man ba aom talo heiringot po hi mason na nasatak ania thudik level chiandol fin fiangam ani bok ani ole ZPM sarkar kum khatle achan ve chunga power and electricity department Hmalakna part 1 atanga part 4 theng awma chu kan ngai thla ho don ani tuna ilongai thla ang power and electricity department noya staff nget lo kumrei tak lowam to a then te phei chu kumsom ni chuangte anget lowa lo thok to mi zathum somli pani te da nge ania power leina man ahun taka kan pe ka wanga hlokna rebate December sang ni somni pathuma changa August sang ni somni panga chunga mu to zong zong chu cheng noi zali somruk pathum point pakhat pakua ani kan soivelok du chu power leina man ahun taka pe khian ahun taka pek manakha loman pek let ani thina chu rebate anti hinia ahun taka pek khan loman kan let daya ahun taka pek lo khan choibel surcharge aom thinani ngai thachun zomang power bill ahun taka pek thin ania wang hian power kan man sen lo hral na konga har satna kumtanga om thin chu abota chu wang chuan December sang ni somni pathum atanga August sang ni somni panga thla thlenga power hral na atanga sum kan muza chu cheng vaibel cheja somthum pasari noi somthum panga singli sanga jasari somnga pathum lai atling pha kani substation lian luangmual zuang tuile melriat khote power la luna pani theu double source neya siam ani takawangin maintenance na tholaya reitak tak shutdown ngai thin le chumia wanga mipui tor thin nakha tuna chuan shutdown kher ngai tolovin na atho theita ani ZPM sarkar kumkhat le achan ve chunga power and electricity department Hmalakna part 2 ZPM in sarkar na achan phata tangin kolpitha intodel tura Hmalakna kalpui nga lania amasabertan solar power generation atana Hmalakna te hi tar langta ila megawatt som thar chuak theitur thenzol solar plant chu peifel thokhat ni in hun relote hon commission tura ruahman ani sumsuya megawatt nga thar chuak theitur solar plant siamna chu contractor thanfel ani vele na tan aniang PM Surya Ghar scheme noya math bisli yezana rooftop solar mimal in zali somsari pania bunfel to ania henga tanga power thar chu theizat install capacity hi megawatt khat point pariat pali panga ani PM Surya Ghar scheme noya hian central subsidy za somruk apek baka state dangin unpek velo state subsidy za somni chu pek ania state subsidy tan cheng vaibel chali zet Mizoram sarkarin ada ani heng baka hian Mizoram chung konga solar plant bunturin malak me kania expression of interest EOI ti chu me kani chung location panga tele power an thar chu theiza tur chu hetiang hi ani ka chairman athloki kalam sual mai theya in misiat thiamna karon nge ne pakhatna tumtuitlang serchip district megawatt som panina bokmol munmeltra champhai district megawatt som pathumna denlungram nathial district megawatt som palina tlabungtlang lallen mamit district megawatt ruk pangana dozau lamzol saitwal district megawatt somni ZPM sarkar kumkhat le chan ve chunga power and electricity department Hmalakna part 3
pa chuwa khan solar power generation lama Hmalakna kan ta lang to a tun chuma chuan hydel project tui khwa lama Hmalakna ta lang ve don thung ila megawatt somni pali thar chuak thei tuirini hydel project chu komin sangni somni panga chunga wong chu man ngai turin theito pa Hmalak me kania tuirini hydel project hi externally aided project EAP atanga funding tur ni in New Development Bank sumhanga na tho turani tuntin muna project monitoring unit PMU din felto ni in PMU hian tui khwa na thokchan thuai turin chak takin ti tu tulte bo zuin ma alame kani megawatt za somthum pani thar chuak thei tur tui vai hydel project DPR revise chu pe fel ni in ni thum thlakwa sangni somni panga khan revise DPR boipui tu an senyang LLP 10 Mizoram Sarkar kuta anhlan felto ani tui vai kona ta na summamo funding tu tur zon me kania hei hi ti fel ani chuan tui khwana hi tran thoi thei be sei ani megawatt za somni thar chuak thei tur tlong hydel project chu detail project report DPR and non revise mek ani bok aizol ko chu lam veng sang sang power harsat na sukyang turin chite substation chu niriat thlathum sangni somni panga khan hon aloni to bok khamichin kha pathi chunia hetiang taka zorom mangai tu power minister kan nei hi kan van nei hle mai power minister kan nei to chuan Mizoram future atak taka min thlir pui tu om chun ani hial ome faklak chu fak mai la faklak lo anomani point soi hre atru lem lo bokang tin ram maso na hi tu soi thiam ringota in hat ni sela chuan kita kanom to anga amai ro chu thuringot kha afam kim lo ziate thil ti le ti tak tak na in ngat ani zia chiang takin power minister pu evroding lina hian aron ti chiang via wani ole atop na bera chuan ZPM sarkar kum khatle achan ve chunga power and electricity department Hmalakna part 4 part 3 khan hydel project tui kholama Hmalakna kan ta lang towa tunchuma chuan 132 kV line siam tharna lama Hmalakna ta lang ve don thung ila Mars niriat sangni somni panga khan 132 kV si mui tujong tui line thar hon ania he line thar hian Mizorama 132 kV substation lian pathum zuang tui luang mol le si muite athun zom feka heng line te hian line chele siam that siam thar angaya wanga shutdown lak atul chang point power lak luna line dang an nei tak vek awangin mi puiten hena power supply pek a khailak pha to don lo ani mami district chunga power supply lama harsatna 132 by 33 kV substation ois phailenga le marpara substation a siamna zo fel ania hemirual hian power line lian zok bairabi chu ois phaileng via mamit kem somsari pali thunna po thozo to ni in 33 kV line mamit trizol nuam siam zo to ani bok ya foi tu kal khom kan nia foi tu kal khom ma soitur angin ka in po cha kan department a hian in billing software kan man lai hi SAP NT hai kum som pasari don kan mang towa chu atun lai to lo ba ka a billing dana hi a fel file wa chumi tur chon central in Mizoram mai ni lowin India ram pum puya billing pakhat mang turin min on tia chu RDSS scheme ania smart meter tenen point in zoom vek a kan SAP a hianin kan bill man lai de po a bill wala tu port ket lawa a billing chungchang a thil fel lo tam tak oma chunga chuanin tuna RDSS scheme a hemi smart meter kan man tunan de point in link tha theilawa zar ko ta sonin kum thum kal ta khanin pilot project angin meter zanga vel kan en china chunga chuanin in mil thei me lo maya chu kan mu chua chu kan SAP software hi alo lui towa chuwang chuan kan man lai tur nen hian ain mil lo ni ti in ria chu central kan han tia du kan thlanga ITOT company kan mangdona chu software a hi kam smart meter siam tu te honen po khana lo in link veka chu a software kan thak don awangin tun lai hianin billing system ni som thuma bil thina kha nakina chuan smart meter kan man nuwa te le spot billing te kan ti don awangin tuna tang hianin kan puacha meka kan in puacha tuna kan soidu chu kum
January bill kan pe ka hi November tha kan man kha ni November tha kan man kha January a bill kan pe ya January tha top lama chu chuani na athakar thathum do to ka ge pom ta ni chu tu na kan billing system thara hi chuanin a software te polo tang ta spot billing system te po kalpui thei to do na a bill on lak lai reng po khan ilo pe du ni pon apek thei to do na ni amuna va kal ngai to lu tu na po hian ni apps mang hianin mani omuna apek vek thei to tin complaint po ti vek thei to I complaint ani pon emitter ron reading ron la tu ming le a phone number kha hemi app sa yan ron lu tu la engkim mai alang thei vek to chuanin connection thar I du ni pon hemi app sa tang hian connection thar ti vek thei to ni chu tiang chu tu na hian kan in puat cha me ka kan Hmalakna akal lai ni wangin so yang khan ni som ko chung vel billing dik lawa hi ti dik kan tuma chu athena chuanin ameter reader ten ni som ang ten na ja sa then ni som panga ang ten ama chuan ni som thuma bil kan pek thina kha tuna chuan ni som thum panga te ni som li panga ten ganon ti ta a chana chu billing system thar kan mangdo na software thar kan mangdo na chu tuna kan software hi athara hi infiat do chuanin heta kanon tarlan ang hi nia PEDM consumer app ai non lu tanga chu da chuanin nangma ni pon engkim infiat do kha a zo hal vek theini chu tiang tur chuanin complain ni pon ni complain nga I complain lo dong tu te po khanin a chana anon pe thei don cheni smart meter hi tu na hian kan kalpui me ka transformer lian a hianin kan kalpui chak bi ka ai zol kho pui chung bi ka hian kan police kan soyang khanin atak takin kan ti to do na kan police kan soya transformer hi pakhat hi tu te nge pot engzat nge lut po kan shelo kan tia chumi tur chuan antenan ka helai ve bi ka hian transformer om tani 250 chumi 250 a lut zong a chu meter kan vuwa to chu tuna hian ai zol ka pui chunga hianin transformer meter he zani somnga pakhat kan vuwa to ni chuanin nakina a area chunga mi a bill dik lo le alu ta le kan revenue khain mil lo chuanin tu tang e dik lo ti kan thang chuak thei to don ni chu tan kan ziak vek ani kan policy bo hianin chu tiang tur chona takina ron kalani alo mom khop maya ajo ka pui chung bi ka hianin zani somnga pakhat ania mizoram pumpuya hianin nikum october thla khanin transformer hi sangthum ja sari somnga le pakhat awma chu da chan private dai zakwa le somli omani abak jang chu sarkar en kol ania chunga chon vuwa vek kan tumani private ate po thei chuan vuwa kan tum chuan real time payment hi ataka kalpui kan tuma chumi tur chuan ma kan la me kan ti kha vene kan ho du te kal khom mai kan sei duwa thil le mau in no lai ania thil sual palte omna sa khop maya chu kan phalo a chan chu ke ni pon kan la master lo ni kan department ang pon kan la master lawa and tinan unit za kha cheng li le poisa som kwa in kan peta unit za apel khanin za so mani pon ka tiang khan red kha pung ta chu tu na chuanin thachan ve po mi ni lo lo ta thachan ve chua san du ni pon thakhat bil khai pe ka ngai to don lo thachan ve kha khami kan software kha ni lo lu tanga abil kha nang ma mobile a ia nanga chumi ang chuanin in nei tu tan po lo ka a in lo tu tan po lo ka ni chu tiang tur chuan ma kan la thachan ve po pek thei do na ni som thum po pek thei to do na ni som po pek thei to do na ni ka tiang khan ma kan la tu na hianin ni danga chuanin ni som li panga aron la ka ni chuanin ni som li panga chunga abi la kha an han chok chuaka za aya tam na zong kha kan choi tam ta vek ani tu na chuanin ni som thum chunga unit za I mana kha a khani nan bi langa chuan ni som thum alo over chia chuanin ni som ilo man ni chuan ni som chunga a unit kha khani nan ti lenga mi puitan chuan a lok zo ka ni danga a hloma ti thin kha ani te in a pek thi to don ani ti kan soi duwa chu tiang tur chuan ma kan la me ka tun lai hi chuanin bil dik lo om zo te po hi kan Hmalakna a ti sual palte machine kan nia engamo record dik lo te lo om thina chung te chu kan hriat chian tan kan han soi duwa a riat sang jat pm in bil ti pung ti te group function ala thil dang alo oma a riat kan ti pung lawa a multiplying factor chu ngai renga amaro chu a time period a kha kan ti sei do hlekani a chan chu real time payment kan ti du do na wangin smart meter te kan man do na wangin ti kha kan hriat
chiana tan kan sei duwa kan bil choi hi kan choi pa ngai angring kan choi do na hemi bu hian kan zia ka kan sarkar chung chuan electric bill kan tipung lawang kan tia kan tipung lo renga tuna po hianin electric bill dik takin kan pe yang kan tia kan pek na hianin tun kum chung ringat po hianin nuai som kwa paruk chuang kan ahun taka kan pe ka wangin rebate kan dong ani ni danga chon kum khata hianin nuai zani som rukte nuai za thum som li pani te kan sarkar ma kum ka chuanin department in kan choi thin ani tuna chuan dik taka kan pe ka wangin tun mars thathum chung lek khan nuai som kwa paruk chuang rebate kan dong ani alom om khop mai kan don tam tha ber chu april tha khan ni lenga la chu mai chu la ni lawa zan re kan man ban electric hi kan khal chuak le ni chu ta chon vai bel che tam tak a figure ka soi sual pal ka lawa a figure po tam khop mai chung zong zong a chu set pm in electric bill kan ti pun lo chung hian sarkar kan hek chuang lo ni a chanin sarkar hek angan so hi kan hek chuang lo rebate kan don te kan trade atanga poisa lo lut ten hianin mipuya subsidy kan pe ka hi kan in recover phani chuwang chuan ruwa mana fel tak nen kan kala chumi ruwa mana fel tak atang chuanin mipuiten sarkar thazar anzo thei hi alom khopin ka sia chu anan sei duwa ole kamichin zong khania khang lo po kha mala na sang sang soitur tam tak a omani engpo ni se ale pek zela po kan ho tu ten anon ti chuak zel tura nga ila chung te chu ke ni lampoin ronda chu vezel kan tum don ani ole khati zong kha tun tuma video karon ti chu thei chu lo ni le phot mai sila thir tu le ngai thatu zong ten khong itakin comment section lama in mudan le ingai dan te milo talan sakle theu turin in khong ina karon nge ne like comment le share te tin mina subscribe lo point milo subscribe zel turin in khong ina in than puina karon ngen tak meu ani e